Hoi anora, I tīmata te ahurei kapa haka o te anga pāua I te rānei I te whanganui ātara. He ahurei tēnei e whai wāhia I ngā whānau whaikaha ki te whakātu mai I o rātou pūkenga haka. E rua ngā rā ki tēnei ahurei, kei reira ngā kapa o te motu katoa. E haka ana hei whakamana I o rātou iwi me o rātou Māoritanga. Kei a Kruze Tangira ngā tai pito pito. Haruru wana te atamira. Mai ngā kuru pounamu o te ao Māori. They got us going harder and I smashed it. You did? I said, hoo! You go, pukana! Ko te Anga Pāua o Aotearoa, he whakataitai a motu, hei whakātu I ngā pūmanawa haka o ngā tāngata whaikaha. Ko te ihi, te wehi, te wana, e ki ana te rumenei. It actually brings a tear to my eye when I see the passion, the ihi, the wehi, the wana that you can see coming out of the performances. Kua tai te wā I kite ana tātou I te whenua whānui e tū kaha nei I te kotahitanga. And they're just so engaged with it that they find, wow, I didn't know my family member could be a part of such a beautiful transition. Me te āhenga kia anga te titiro ki te hāpuri whaikaha. It's given me confidence to try hard, to give my best, give it all I got. He oe, ko te hari kuatanga, ko te pāreka-rekatanga hoki, te mea nui o e nei kaihaka. I like the kapa haka. You tried now? No? I want to do some more. I'll never stop doing it. He rangi hei whakanui I tō tātou whānau, aha ko no hea, aha ko wai. Kruze Tangira, te Karere.